Kedau hangal ngai chong sedin ai pula you. Come here. Sit here. Chong tu. Good boy. Lát rồi rồi. Lát người kata senyum. Chong ngai perno. Aduh jangan ke man dia lupa na man. Welcome back to the Neighborhood Boys podcast. We are back with another episode, another autobiography. And today we have a guest with us. Actually, we are waiting for him. He's coming. He's on his way. Kat barang yang introduce you OEP. Our guest today is none other than, all of you know him. Everybody know him. He's the one of the most famous artists from Jaintia and Shillong. And Khasi and Jaintia, Meghalaya, I don't know. Meghalaya. But he's very famous. His name is Kynpham Lamurong. He is a rapper. He is a singer. He is a scriptwriter. He is an actor. He is a director. He's Kongthrash. Yes, he's Kongthrash. He is everything. He is a multi-talent person. The most talented person I know. So, yes. We welcome you, Kynpham Lamurong, Kongthrash. Ul phải từ tag của mình là anh này là ở con nào ấy tu ni. I like to spill on my face. Kamu bisa tu serius video yang pina yang ATM na mom. Em tu episode yang ATM. Tu kau nak orang Tiffan nothing does it better. Video. Mana tu dialog itu? Nobody does it better. TV gini man. Em ni tim ni pun ni tu saya itu tang ojo senyap gitu kan. Jom senyap gitu. Rap seri megi rap senyap. Nak cai tu sam. Tang rap man gigi. Dah mulai kelam dah ini. Kita macam sih. Cho nên mà có môi sen tu lại yung lại kia trong phim nào ông này em lại cái tên là vô cái từ video chứ vô là để mình đắt ông gì đó nó. So man gitu de man ga intro yang kini gitu. Karena popular kata itu dah man. Content tu. Em yêu comment gì? Em yêu comment gì? Em cho kịp phải comment. Comment bagus. Tang wa bon dos nyao thu ini mah itu. Kaman? Ang da bon gos nyao thu ini. Bon dia was nyao thu, tang bon go ak nyao thu này. Ăn sao thôi vậy. Nyao thu này. Tang nyao thu ini kan. Nyao thu. Kan yo tim nong man dati gitu kan ni. Kan ni tak no dim nong sebut kalami sebut. Ai mai kentin daddy na. Tak ni man mi daddy nong. Demasi gitu. Relasi sikit. Deman dicubin tu dah. What did kentin wa kuat dah daddy tu sih. Kau kat ni wan desi gitu. Kan ni nutok masin nong daddy nong. Binyong Terlah ke lagi lah jom. Hari i the daddy kata i tok the boy kata generation utok di mai ni sete ba. Kan ni nong dei phao klam lại nè. Mình đã phân miệng mong tùy cần tên rõ này. Chỉ phân miệng ghi tè chú bộ cái conversation của bà này. Tăng chỉ mỹ tay cần tên nong em double meaning cái đầm. Em double meaning. Cảm tên này man có. Cạn ni dân một trong ngày nhau thôi em cả. Chỉ mình được positive mà được cái negative mà lại cái tè lắm. Từ đó i umur hai teh. Ba kata hi betul i the brought up hi ga omega pretty gitu story yang i Pnar Khasi. Betul ba man ketin snack teman gitu ketin gil no. Betul da em ngejing snack betul ba apa ugat ketin dengan ketin telik hak borom. Ketin telik kata. Tete dah teman. Betul ba kan ni nong nadu you betul ba breakthrough ni internet na. Nadu lek ni Gio. Nadu nong jebin ada Mam. One go man em go one go pentingit ke cabin gitu em one go for something man yo learn gì là nè. Cảm thấy này một cái internet trong hay tiếp em phần em cam này. Là được tìm mu phần em cam ga được một upgrade cái ga knowledge and all me. Làm tìm ka phần em cam được một spoil cái sao. Em gani internet di social media tu. Ngai pe ga no pe ga man.
Ladom hi teman kam kolong gana gini internet gini social media. Tom man ke social media man ke kam ke platform kam kolong thli. Tangwa ke chong ha me di ko ambo ni pa kolong. Bo de ket mau pa bo de na mau pa bo de mutri na mau ko am de chong ha me. Kata social media atau platform go untuk ke form of expression ai. Tengah ke internet na teman ra cerkai jing mentoy ra gai. Dalam tentang internet ko miti-miti ka tang ata. Kan dah. Tips ne. Ta gibru la boy miti-miti gi kam ta. Ta ong bai kam tet ko. Kam ong itu ni teman kam kolong chong hi bo ve. Ber bo ve diket teman ko si. Ber bo ve umar ko teman ko ka irap ko ve. Tak ada mah. To ai ta la. Một kami kelam is phang cái này một basic này một Em dah berapa? ampun dem to. Kelam bro kelam. Kelam mana? Một cạnh ní này một haga jing yo yong mi nè. Một cái gì một cả problem là nè một cái gì what is the thing một cái open man ni kitin age một wow bol cạnh ní sinh một yom bon ha kitin age cái ni cái yo depression anxiety tu. Một mấy hay chem yong mi hay yo yong mi một cái gì cái đau của open man ni ki wo depress một đăng cái tai yang kitin age ta. Ke depression kita na man how man core out touch ke topik na man rap man sensitive ha ke topik ne ba gitu man on depression man different depression man ado lagi nawa bon sini nga hajing yu nga man depression ada magi ne ke brought up em gitu kena atau mem your attention mem your kita jingmian ba kata dete nega bully yang kila manca dang pola skor pola kila manca bully ki amta man kata ro kata man environment yang ki man toxic ka itu ne te daw man lonely ki man gi and nado man po kata environment gamta de wajia gamta man kata ke manyo kila man pono ki kata depression no ajing yu ambai ajing sinya ho ajing kat kum ga kijing tim magi research ki wajo pai jo yi gamta ta ambai man gitu lerpe gitu kena ki wa biang kita ke brought up biang kita ga nado na ambai kita nado ni yung nasam nado kita biang kita parenting yang ki biang kita jing snen jing kro ki biang kita jing klam yang ki jing jiklam ki pa yang ki teman bon sim jo jia yi jo poi kita ne ba ada m1 jia express ki kanai ki segi bai pang ki teman lai lagi ne kata tebon sen ne daw to mem prolong ne daw man lonely ne daw man gi teman yo kanai te em po teman po no ko man lang no kata ga yong ki kata ga jing yong ki mi de gam taw kan te man ne daw yo express teman lang no kita gi kitingit kita gi war apa Ki jing perkat. Kita jimut jing perkat di wasi lah. Ne ba semen nu fight ye gamai. Semen teman jinjar ga. Tapi wi ra to kan gamai sedem. I cheni si kena rogi no. Tolong ra gamai sedem. Tolong gamai sedem ba ne ba ga wi ro to ro mem wer ga gamai nyo kaman krek kam gamai nyo ba gamai nyo le ye ga control man ye ga navigate kita si equal bon sen ne daw to mem aware ye le de tim mid ye le de em kata ga siang tho ga ta mindset yung ina ni ba ga mindset yung ni kamera ju siap kan na ke conscious or subconscious mind the conscious ke subconscious mind ite daw man whatever information lo to si to ba man ite daw i ga man yung man kam ga ong kam ga kper kam ga yi no la the feed iga ga man yung la de iga de wasi la de iga de man negative the man apsia ga subconscious mind ite belief no ga ta ite daw what hit you sur jobon gitu gi sur hip hop yung nf la jo ong yo to if la ong pi to hoi pe tem hoi pe not because to hoi pe to the kill ka the cut ka ga feed yung pe ite daw mi ga navigate mi ga pe ite ga man yung ga ta mi ga to wa msia thu to ka ni ka man precious aga to bonsin no to cha control de ka man yo control ne to di yo control ga man ta ka jing yo nga na to ti bi ga Yom ye tentu om ne gitu ke man
mindset nong tu wa man qua ga cha tho ko chek yom em ten ma i cho yo ha gi bru le ne hala del cho chem ga ten ma man when you do something le ne chem mi ji re ji de man cho ong mi na man cho kam te tut ki ten ong yo yong nf and all lang itu cho om le de man wom hoi ga ne i te man ngam ni man pen down mi le de naแต่มันงามันก็มาแชร์ก็จึงมันงากับงาแหละจึงมันบนเส้นมันจะเป็นงามแต่ไปจะประคาดีนะแต่มันอุดีลีgituน้อง it's very hard to find a solution for that Katu nung what we need to do nung go am kan do nung to affirmation man the sound to what to if we feed negative la da abi la pen abi wo ang bro to mo bi da opsia ga pot subconscious mind man opsia ga pot subconscious mind then will behave like that man behave kam te hujai action ni kam te te da am kam feed ke mind ide man positive am kam feed to de go am kam surround le te da ong am kam surround i prolog yong ide de man positive de go man give feed kita te man ni ga kita man the feed ga kita man the affirmation ni kai dang step le man talk to yourself kalam helade kalam ha yit la man be friend with yourself yes semen ye kalam yel dia tak wah you can do itu dah you pay mindset yang Ronaldo la I'm the best not because what arrogant gitu I don't see even though ngato Messi fan tangwa appreciate ha to mindset wa mo to wa ong betu ladam perkat do to he's the best so ni ba top itu itu dah appreciate ha to mindset yang Cristiano Ronaldo la सरकार Thế đâu? Bun xin nó tao là uji deal cái tên nó uji deal cái tên tao affirmation để vào kolami là để vào ông tao we can do. Nah kamu tao kana story na kam ketika uji nya. Uli awasnya man it work ma. Tao kamu berakam tao man ga real story gitu. Te nya mana kedek bawa lagam jo. Dang so man practice hoya na practice hoya tang man ong kende real no man ong kende ha kamadan no nervous de man to ka practice na ta kamte ba jinja perkhat ba to kete ba to one day to ba for incident dun de tournament not is tournament they take the volley for nadu sedang tournament mem yi la mem yok tap tang wa chat tru la di poro ga me practice ha man tan tan that man sedang second match nadu second match no man sedang ambai nadu ite por rap krek gitu got gitu gi self help book gitu gi itu subconscious mind gitu gi teman chang put into practice gitu wa krek no that ite por to ong el de to wa ong man tu dau thaba tu dau thaba kata bo ma yang ado mi ne yung hado po hamadan kata dau thaba kata ke match no argo sa da kata no second match kata so second match kata no next match la on ati man wo ji ai mo to no ong mi ang se no dau thab tu thab yang second match la thab yang at the third match la thab yang haga final la thab yang do hai tak yang man powerful lah kita ne kita kom ong man busa ka kita ke faith yang busa ka kita ke belief yang ne ba the belief if you believe then if you believe we can achieve ba ka mindset yang ila the set hi ga mindset yang to wa le be dau le hi ga ta ne ba ma ju GIP kam tu wo to wa chubo ma i bro le ne me to wa khai ti astap miem khai ti astap kalau kai lam yim kai ti astap tangwa if something very important if we kami woman sang sukami woman the short skin gitu man the top skin ge hapo je be nyang me wotoy I really want to go the quash skin ge na dau kai tiam krem ga lam dang ni sao kai ti ai ga lam ketu woto the bang psia ai ga hapo subconscious mind the psia ai ga man ni woto it's really important kata man ite dau bon se no to mana jam tu no kai ti chwai ga lam dang nga la chang ge ta shne da bo na ga jingyo nga no to wa ha ino duna self awareness yong man timidi yele de duna self awareness yong ne ba I bonsin the broad up wo to wa kamu mani kam te man boy mem kam liu change kam ta
man cuba phone ni ke phone me gam tu tem ga tang wa specification ni ga tip top ba tang im ga default ba dan yo ang ga open am common no full gata capability yang gata phone ni bon sing I bro gam te to wa kamu mani te kam te ulai mem perchang explore kita to skills yang kita to capability yang mem perchang gi phone yang perchang itu specification kita gi megapixel kita gi ram kita kata gi storage tang wa le de gi bro mem perchang ku to am dan mem perchang to kawan kata capacity gi store kawan kata capacity gi di ne daw le de mega awareness yang inong le de self awareness nong to hangai semen man ang ta self awareness man siang tho to wa siang tho ye le de emi te nong rim ga ga wo yin nong man siang tho nong le klambeng ka klambeng ge brul nong tip dem na man be am ge Benar deh. ne ba de tim de ne man ngam da no Kalau orang me aku saw rati me bro de inde Tak nok saw. Itu orang gitu no de em sa te self awareness nu to de tim me to bro kalau orang me aku saw le te man kraw me Orang gimi man kentai la ngabon si lo nga hat ijrahat kentai kan ta no tanga rati la memang agam ta nindu kta no we nong we gi brushek no manam tip mi yeme na manam tip mi de no manam tip yeme no hai te man ong bru me gam te man nong shik Man apam te me man apam te from Indo ne it feels like you really master na everything ni kita nga mem ong yele demo kata la mem yin kata mem ong ai nu wan ai nu kala ma to wa ya the master kita even sometimes to kata hai go gam ta tang wa kata mandang em go process wo learn kata nga hadu kan nil dang perchang bau tu research kan nil dang perchang apa itu TEDx talk to favorite channel yang nga kata baik bonsin da lepek history yang full TEDx talk nga ro lepek TEDx talk bonsin kata ni daw to wa kadang dive in kadang page kadang tho nong dang tip wo to dang dunai te jing tip dang dunai te jing tip na te daw to hadu kan ni teman ong bai la ong mi de te master na tem master ga la master ga ten ada do yom sa bon ma geri bon ma ong bai kam teman ong bai dang ha proses wa dang ha learning stage learning stage bagatan ong bai iwan wo tiba tentu teman ite yu kanama Tang one wajian master kita beraca jon la man the free mu. He has freedom na in class. Freedom. Sakya. Ne phai ta wa ngahanga seman chama ta kita ta wajing cer phau. Komonong lai long ba na. La de ye master kita một sao thôi một cái vi tọ đây ye một cái reputation mi cu hà nó. Cái cái nâng cong cũ ra. Keri ông mấy cái ông này hệ keri kan ông tên lý. Kita đây ye một Tentu om muda uji master kita gerian tu jauh ya. Sao? Con sana ki. Nah, ông ông dengar, ông comment. Oh, memang babi yang kuat begini. You should quote na bro. Already master kita nasnya man omai you ang mau to wa successful boy workshop ga skills tangwa kita gi negative kita gi man bon gi problem with you man em kam tenong gi problem gi wan nong mem de man overreact gi react de gi te problem gi yi leman leman di wi kar wa kalam gi brulam react de gi respond no gi sa percang gi respond line no ga win sa galian anta man yi master kita suppose na let's talk more you mean what if na yong kam chfrang ki bon hai di stand up comedian ma Kamel la yodur man if you have a chance would you do that is that one part of your journey na bersang na tang 진짜 rago ne ba chi wo to wa dang ông bây beli audience the boy nengai boy wo to primary material so gi to bagi jokes la boy wa tang kta kan ông bây gam tet ga umpu emery biang nengai ga skills mate mana ini ke stand up comedian cheni na ngai dur amro em ngonong nang chadat besom cha yang juga Pak Nuksa man yung Russell Peter sama the most famous ma yom ogir kom insult gi brunong dewa man kaman wang dewa kta ba gina man sao hot han tam chikin gi chuk sa tanong man gi bru sao thot em na tam kam chi seni yudur ma kam gi tubu man
cầm tút insult bro mi dari pet bah tu em na cầm tút than ông tu sa tu khar na sa le ayu profes mere mana ông spam guy no Redak ke bro. Kantor orang tu ngai ki perlok nak sana noro troll ki bersyu. Benar ke ngalong. tes teman saya ni lah man kama tu sini prom ngarukan ke mum yom em tu we mo kau tu prom man pang ni talent show sini na ông sini talent show teman nang duna ba gini ba le mostly man ki talent show ông ki tang ma church ki gi no ruai no cha na Atau isna ke talent sini dari kata orang ke chat ke ruai. Mem di VDR, mem di kita gi na. Kata sisin dah orang talent no. Kata umi ke chat ke ruai. Lalu ông gi talent nga stand up comedy bagi kamu kata kejatnya okey ke sana na Hang our best do stand up comedy. Tu Trevor. Oh yes. tu action karakter action ke bang macam Accent la ngau siapa bahasa tu. Kanta tang ambai hanga la prefer gitu comedian honestly mem prefer gitu gitu man begitu juga tang ambai di insult lagi bro tang man siapa bang deman di insult dah ledeh kali insult lagi ada ledeh gitu stories gitu yang man masuk game tu na kanta bon ang tu hina gi insult insult ji hina ngau ka video la bon ha ka tu sngai na You wish have Iglesias or something. And kanta Iglesias itu tu sngai one hill podcast yang gi positif lah na tu le ha suka bon ben your family yang you sem yang ben na om share tu givi ha suka ta mang tu bon gitu gi ngau masuk ro stand up comedian manda troll gi ya ke system nama gi man gi government kanta na man saya tu man gi related with society nong dis kita troll gi kita no teman make sense gini deh kalam gi anda and stand up comedian aku stand up in India there was a system which can there was a system called that can kill your dreams like if you're so good in football daw iki mecha chawi ga department na yes system in India that is the system utawa kata daw ga scheme yung India na utawa it can kill your dreams na tough farm ha ball tough farm sports kalau ibu kami saya tu health department ibu kami cepi aci okey mana ada skill kita kata man orang skill banyak kepok lah skill banyak kepok kata lada ambil lada ongi rap gitu gi individuals ongi rap gitu gi tak bu nak ki hagi yes tak bu nak ki hagi sports to relate with yang ki saya kata gi tak senyam kau upaya tu state player football kata top aku dak ball ambil senyam kat kum ga nam senyam na ki certificate gi lo de bon gitu ri wala cha like dak ball tang kat kurek hostel lang om yo kurek hostel no tente man pe opa kam tu man senyam tu to upa to ga natural ability ga nature yang to wa ga ball man em ga ball man chenau chelai na chenau to command he can express himself tangwa do kulom pha tho ko le khiu no sa sai klam si ti man orang timi the boring go na chena di porang im na kata na ada club so man porang im pa na man chenau to wa boring ga gani ga jing im na boring sekali ga na ba la office nong lai trial am gi sa gi upaya yang auto rap dan ke tahun nang giu ikhtin kali baga orang saya dia man krem ke krem yang ki kawan situ Pancong agak lagi ke Ante tak jawab mah ante tak jawab lah awan licau kamu kau ngayu kamu gini player yang dia mam lagi mah gini kan ma at bayang ana nang tu khat ni madap lah itu lagi player state ki player he bena player chong em hi tama kat ni gu ki ga komtet gu ki ha soil cha PHE sitai mem bu ki haga ambai haga em gu crack forest komtet ta mem tip gi upai kita ga skills kita gi man kita ga em ga jing start jing tip yang ki kita ga man ka advantage yang ki mem yi kau bu haga em kam haga to ki sa kata tong sap to bu ki kita sa ne ba kata la do khla ong giu penchat giu gau chre da de lai nang kata kata mto de kata ga nature yang oda kata to khla ma daw man depressed to tete daw nga pe ga example yang pa na da man sana to boring ba wa jing ti por po de chong ado hai yung dang chong de
Toy. mana ke dream sejap kata YouTube le mengano. Ni ba ngale tu por non dang trangau ku dek bol man. Tu por man gajan met ruje step dah khatia san je nam to ruje step so je step dah khatia dang de por dom khatia yo lagi dek bol yo la practice bol de por ta nga ambai gate ke practice kam teman passionate lah football man ga met musim seselong lateral lagi wo ambai yo tawam yo kun dek bol kata man tang wa ngaman kawi utok pun dopa yo oi ngaman ga kon hoira ning ne ba kamu dah mau nganya bah udah state player no udah dejuk lagi bol teman dah cem gak ada experience orangnya sini puhoi kam tata dan duit teman man senyau dong wa na ne bah di por to wa katel nanti biar berkat ilde teman man dong kan teman sam dong kan Kayo ke football ngajo do kan di lam yo improve am. Ha Meghalaya tampu am na. Meghalaya de kam tu am. Kamu jok man man chwa nong kam. Teman makat ye league ye teman kita cingku ye kecik na rap cenai sa. Teman kami ye player sa tai kelam. Ye player man da teman man hek man puyu na man wada ye ke sarkar ke pengku lembaga football dan kami kita kecaknya ke dream kan ki. Lainnya kam confirm ni Punjab agak dream si. Saya anak kan. Kata. Kata bun sinu to wa ambai jangan ni du yuna teman kata gitu gua da poi ambai darap ima teman ambai take time ko gani ba take time ko gani ba da poi kata degi kamu ongi betok wa cheni betok wa lateral game man lateral lagi perlong utu thabon gol te cha je da ana je nyu student gol long yang ongi siapa makanan ana perom gi kam to ongi lem chana video bi kita na ta okay kita kanang ayu je abi ongo siam ikde bol yo ma de le do ya binong kate ke coach nong kate go pet nong lai bam kwa ma la di cha ga dam mana point nong jet ga de gi video da jet cha ga ta kam ta mem di pe kita talent na to wa isini to wa de im de man de point auto system to prefer gitu gi am spa gi hanya dem no kata mentality yo please kita gi hanya ne daw ne ba anggo daw coach ma daw coach la boy myo sam yo yi ma boy de cha yi kam ta boy anggo daga mali anggo daga hek han anggo him ni wa sa select daw tu la le ka le man daw tu hujet ka nong ne ba de cha bam pen bam la holam ho la te bon sen tu to wa haga police vậy na open police vậy kita gi hek han te daw kat ni de kre kit ngayo kita baca demo pa ngau de chama nga semen tak pen ye ni wa de chama ha puyu na puyu la man wa de pas tu nong kayo de lai tho kreung khna man wa khna ngan na lai tho kreu lai interview ra cha da sao biang phao interview man kli ong sao du yo na na kat how yo kre de go em line interview yo da sao no Tu ke ha chai gam tu ne lo ong than cha phang thap kre nong kat ni chwa u khut interview ge de em chwa tam gi bru yong ki khut interview một yo cover yo dam chana một kam ong ge telep aj miao na no chna bil la yo dam au chana wo to wa the top direct ba kinasa aku interview mete mostly chem that một gitu ki war gi bru ki wo yo nang ki war dep select chwa ge dam te da bun ta sai vi la kan ni ula perkhan ulai skor na do dang khen hadu wa hem nang kamong wa khen kadan lam kat ke BA BSc and all mete hap một kan ni than bun hap lai master ba mi lo ong mi apply kre di warap biang tang một cắt cái tu cái jing lột này hay jing sket một đợt tọ usnhau một đợt tọ em cái jing snhau lem yang cái government mà cái tu đọ yap tu khun na độ khen ha độ he tang một tọ em cái jing snhau lem at least đợt tọ we cái một apply một đợt cái jing start yang also yo ye tu kre tang gat yo một cái ni mo pas metrik ong subo le phao la ku lun mi ha cái chi một ha cái por purem ne man thap kre mi so phao la ku su mi yo ma ta cái sin kat te be ne tang một you krum like score Yukurum nga katay kasin. No? Plus ko ba school mi, plus ko katay dukso mi katay kasin. Karang pass nam kurem, how yam nam pukhay ko. Yam kam ko apply nga katay ka post, no? Dang go to ko poy sawro ko if tulok mi gayong mi ram. You invest na. Tang yam nga sa invest na. Yam kam la score.
Mem ang mot mto ang yob dam ki khna lai skor ma gani. Mem ang yob dam lai skor ne mot. Lai mot gawi to snap thoi mot mot kam tam chi chai ni mto am man sport western ma. Chi de mot lam lai skor mi mem knowledge mi. Ni ba ong krep lai yem na nu kam tu mot duna ga knowledge mi. Tang mot lai skor mi yo knowledge mi tang mot kate mo nga ong mot. Ka advice nga tu mot lai skor vi ma yo knowledge pi tip pi kam tur kom lai lu pi kam tur kom usain kam tur kom wi na. Mot mem kam re ong. But the truth is nang. La de kwa kerdan lai. The school now they never teach you how to be success na. Then that's the truth. Man, according to me, say that school teach you knowledge, school teach you everything about your future na. Tangwa they never told you man joong gi me man come tell life you man successful because kamario he ro hi pathai bon sen mostly ta bon sen mostly we were mahachan da gum ai mi high school. Te na. Kate he mostly chem. La da khai mi ro ko pathai la nong. Một ki tu ginit ko mulik ha na. Mostly to chem mi gum em lai school la lai le một kam te high school la no kam te chem sedang you sing ki you dam gi mem ong pendep khado master and all na. Gatu naman feel ga system isa gatu. Atau ga system ga school ga education system yung atau banyak gi gate ga skill yung kena gi wayi o krakot. Tangwa ga reality atau not everyone tak waro kena wayi krakot. Not everyone will become a doctor. Tak waro the capability man engineer to man doctor gitu man officer gitu man gitu walai le UPSC gitu walai le IAS. Em gi wutaf agi give man artist. Em gi wutaf agi kalam. Em gi wutaf agi hagaball. Em wutaf agi sport agi. Tangwa man do not mem de ga education mem de ga system ga woman legite ga skills yang kila yi ki sharp. Ke school system ga education system gata ga system man sharp pen train ga yi kena ga wastar ga koda. Yi wastar on gite ga activities gite gi man mem feel ga ki mem yi ki Europe kena. Tapi lo wato wa gata education system gata wato wa ni yi la wato i the brought up education system work before. Hyper dang yung gabay pa yung kiman last ko pas matric ki. Yo kret gi. Work ka. Kret ga to. Tang wakan ni wan wale wo feel ga wato wa population the rise ka ki bruders dang gi ti wato wa desdang gi waro ani waro do la bon gi untok waro ba em last ko la. Tang wa bon gi wala score bon gi wada yo gitu gi degree bon gi yo tagi kuja gi degree gi tagi PhD gi la man the rise the heck to competition tagam i gi wo yo san pound ru pound so power san chinu gi ga yo pai ta mi ga ya compete with the pai ba no tete daw man feel no kata gi man si i to gi perdi average gi wa dang de feel subject no so how you compete with ki man kata tagi wo to wa nagate ro wo to wa mi blame do system la ha blame system yang ila gi bro ha blame ga system ga mindset yang i wato wa lainnya kata ga ki sarkar tip de upai de VDR na ba i mindset yang i kata berkat wato wa ga ki sarkar ga yu pen imja pen imji kata wato wa i gi bro wato kata gi instinct i wato for safety lekende lu du la kwa Holdingstar ba mesti enggak bang. Jadi man kita insting yang iyo to tin song ite daw man kwai yo ig safety we chwa ite daw people will legit gi ga kra sarkar will legit gi kra sarkar to they want safety security pension which all make sense kata tang wala ongan pi dagi VDR gi tagi yin man jinjar go ite daw man perkar to kata ga seat kata ga wo go we kra ite yang sarkar kan ni ga yung tang population mo ro yi ga sarkar la mi de gi penhun mi de ga din de chuna ga hita no ga te wo to wa em kam de yi wo thu i de gi ga wa man gite gi skills yang i de ga sarkar la habi rap ka chubuk kam i gi content creator kar chubuk le to ga sarkar ga warap ga pai phangkala ka de pe ga sa wo to gini content creator kila okay ino gi de ga win ga platform de ga win ga stage de ga win ga yo wi rap ki gini gi footballers okay gini lo yo rap gi de ga win ga scheme yo gi te gi scheme yo gi wi rap de gi tu gi wo tof gi tu gi sarkar kan ter ye rap ki gi wo ro gi yong sarkar gi te gi yong post gi te gi kete man impossible ga mi ga
kamera ongot we know to the last episode yang pihin lah mom kali tu ong man how face the double kiski the tu segi one ek pihan one chong pi like that na teman gaten man kami kam tu pang education system nong man I don't know if it's possible or not ma tang man ge education system yang ikam om ini biang higa tang ye gitu start ku am clip prapung kod uye gitu biang higa ma but then nga go wi ong yom am ini udah perlu ka ya promise pang gini hi education system na ong giman what if man instead of schooling na that's the school memang hoi go biasa ka ma for kamter kom promine tang what if am man given ta man gi haga school am go man go focus ko yi skills yang gi khna na menurut kami yoga me em sam hai acting le ni hai jinong promote kami hai ta hikai ge me ta teman dang upgrade na man dang pungku yo tu khna nong teman I don't know if that's possible around here in Meghalaya or the tip charge param tiba dan jami po kala nong teman iklam cha hai eta na man le gi ga change education system kam ta nong tengah nu ri ong man khna man mem de gu ko dong ga kra sarkar le ne kra ji teman di imagine meret na phai le to ki na do school li joi ka ta system na education yang ki kata sa ong mi ta ne wo to wa school education system yi kita fokus ke yi ke kot ge ke yi kita man doktor kita man kita yi kita biang kata suggestion ong kata sa go am kama kata sa la di yi ke sarkar implement ni kita change kita education system yo ye rabi artists yo ye rabi footballers yo ye rabi athletes no haite ye ga man lengba kita skill yang ino ye ga boost kata ye mem kam do depend li kita ye ne ba da perchang yu to da perchang yu chuna de yong i da perchang yu lai de yong i glu tim dang chua tingi ga ni kra sarkar kamu ga man ka tingi ga ni kra sarkar ong gi ni kra sarkar man daw man cha tem ro kata man ke system yong i ge bro na mo to wa tingi na tin mai tin song ni tin mai kata ida kat dang mit mi dang tin na dang tingi coba kata mo YouTube man comfort zone man comfortable kata manda the yoda telot manda em de win introduce ki di giving gi platform nong I heta sa tin na di il rap tin na to jom na kata bo ka tim hoi ka bom hoi kam ta kata sa kata man I hi gi bro kata da emi kata ke nature yo tin you try new things what da niem what da gi like to por em to film na bon la itu film na bon no pe gang ketu ngape ga to ga jing tin Martin Poi introduce ke niem ge jing tin you to ya lambak la ni niem kan ta na ya lambak la ni niem kristan ta itu da pe ga to I gi bro to ga te ge nature yo tin na do ga kendek LUDU bro LUDU biang benar sa to ga man kata ke cing klam heli man ga live man ga kam LUDU ong man ga live ngapai ba kam LUDU ne ba tu tin star point he's not enjoying the process process di itu on live itu on sa bam live yang den bam yang den itu ne perkat kendek LUDU pi arngut pi tuk cipoy vuk star memo ye bam tang we are boring ada kendek LUDU pi memang interest ketang kecak la tang mana ye bam pi po yang situ cha bam yang tu la po yang bam interesting na kata ya bang kata gitu na bro to kata so life is a LUDU itu if played ambai kendek di urang sok tak pang yo job itu dan ada best quote semua life is a LUDU man Đúng rồi, Jok chem ni. Surka tu orang mana? Mana betul sikit lah. Jok em gi por. Boring hana ke live. Ke live man ngam teh. Kwa sukses betang meling atau ko phone na. Tinya otak wa itinyi yo tinyi lose itu na. Tinyi bo bisa kata invest kata tanggawi tak tinyi dep tinyi lost tinyi tin kata ke number one reason nong ne da war ro nong wele ke dreams yang ile man mjuk poi tongi wele te dreams yang feed away gi wele te feed yang ile chakat ka wele te believe yang ile woro chakat gi to wa ke jingtin man tetap ke jingtin he jibin ha jing im yang ino hai te ver plak na
Này đau cái tin. Làm tin thế này, if you are fearless, then you can do anything. Tak bro. Chat Pnar yang betan dah gile dalam gitu ni mah. Hey, Google Pay introduce gala, mati ni kali. Kan ni lang em ngutin ka. Ri boy, lu bisa mai. Try mat itu. Kom tin ni start kes nurat chat benang. Tin de no, ti song ai de này ta. Ai, ti down na. Ba gawi to hap try de na. Ha perchang. Yo experience lah. Tapi iga change nong, mana klami iga change nong. Yo igi bro change. Pengen tu podcast yang ukut, waktu wa. Oh yes. Apa iga short apa je. Ngadang itu upload Insta nang dang itu umpam yo. Sabang tu kan ten orang tu. Kamu tu sorry mas. Yo tu orang mencua na candidates di election gitu. Pajak bukan besar gitu na. Kan ni election di hap episode lagi pajak na. Man satu ngah difference nong. Mencua lagi pajak uli pakai besar yo embah yo job candidates. Kan ni do candidate episode pajak boyo job. Satu difference itu. Change market itu na. Banyak tu ke karakter lah, waktu ke yang Kongthrash man personality kamten na. Personality man. Ambil rap cimio no pas nanti. Nanti mah. Bawa pak uyam. Nanti. Pa telah na. Kau mesti nak kata dah wah hak na bedam. Mostly Mutskhem mana Mutskibru kiwa kamtut hak direct kau kelam direct banyak. Kiwa parci mino. Kiwa kau mesti mah Kibru tam. Kita Mutskhem mana. Nanti yang kau. Long ini wili yong na. Kata parci ni na. Tengah review tu wah ambil ten rabiok ni Kongthrash ngayom. Hak laman siang tu atau ten jenang ini mana kelam ni bro. Teman ambil siang guilty kira. Emo je sama. Aji bonsis na man ada kelam ni pet bat lah Chiiung buat kelam dah kiki ya. Mai lah catok kelam kam tu. Nang muru kelam nong tang wah telik bet na puk na kam tu na. Man kan ni man handle dalam MD lem tu aku airport shooting lah. Mana mi begitu ga karakter yang Kongthrash ni. Oh ni pak, pema honestly speaking gitu karakter man ga personality yang ngai gitu. Waktu wan dulu orang suara, memi ku agak akan mengentai. Waktu senyau cringe itu lek gentai na. Tapi dah man riam gentai teman lek am serang ni na kau tu. Tapi man ketu form of expression yang amal teman man dah sab man riam Kongthrash man rap free ya. Free ya waktu yo kalam kan am na teman. Mana kelam kan tu lah man ken bro karakter jokes ya tu na. Kamu mood ya saya itu. Apa memang aku ambil disuruh nanti asuk bang. Mood ya saya itu. Kamu mana kamu ni no. Mana dari riam Kongthrash tu mana kelam tu man haja nam tu. Siaman min sa. Josnya atau man root man min sa tu. Atau kamu tet ga ambil nopa yang atau ada ide broad atau harga. Emi ke jeans. Yang tu kejin tu, kau bela kamu tu, kau bela hak nak bela gitu. Man heaven kom na ite ko asang tu man. Kau bela sini kami kamu ni mah, ni tin bela ya. Kau bela nak kami ni por mas, dapat ong mas. Kau ngah ong kelam gede na. Kau ngah kami ong bisa ngah serum bam jah serum tadi lam dek. Kau mana? Kau mana? Upah thal ni. Tangaman. Upah atau bawa drunken master na kanti dengan jatuh mana antara senyam MCC dan ngadakin di serom lah serom owan seskur ini Church of God senyam dudangkian ini Church of God dang ban skur pak kelas yang ini masih siap pak kelas wait berikau boy berikau yang masang tu na itu cuma kita feel man cim lupa na tu na kata masih porang buk sinya tu na is kena ora good morning sir kita sudah kedau hangal ngai chong sedin na pula you come here sit here chong tu good boy Laru tu. Lat dia kata senyum. Pecah kan pernah. Aduh jangan akik man dia lupa na man dia.
một pa một hikai mo một wan pa ya Wan umi pa ma us Wan pa yun. kata Ansin like wa melin tifin skor ni dia ayom. Melin tifin skor ni dia skor. That la indang hau na melin ni na man try hau man gibrugam tu na. La ga skor yang dia na kana dia de pop. Bok cuma skor na bok la bok cubuk tu tifin pop. Pria ga pop crash ku bok cubuk puk. Don't forget kick. Don't forget now dia orang ni banyak. No, data mana lagi tu porno. Mem yoga ada miss ke pernah jana. Data kid go you too na. Kid go pa no. Data bo cukur yoga ada miss. Oh miss. Sorry. kata kena from no tempat bidur hau pemasanam. Iya tu Karakter masan kata tim gane tera. Eu kena mi porang. Por gede bol sebertus na. Por gede bol sebertus. Tahu ini namun dah senang video sa. Kan kena bagai pi lada motor kan ni copyright pi. Kami ni wa MT por wa gede sebertus. Tahu upayum player football. O miyahau bol. Miyahau tengah lo jo gede bol. Por gede sebertus arjar to dang por Kristen di por. Por Kristen di por. Ngau man skor kapten di por na. Kapten yang ada football team. Kita 12 lai skor nong. Data 12 lai gede bol mem kanai o no to da match no to swear to da won no. Sena ti wo to wo da gede bol nong da wan bo. Pan hiao da wan bo medan. Te mem kanai o la ba sak na nong. Ba sak ma ti por. Data mana po je te nong da gede sedang da bol da sedang first half ti por. Mana po second half nong. Chong badan te por nya asma ti por mana chong bor yi te to so de armut di gi coach manda betai te por na manda de i speech ki te por kan tan na te por chong am tu no bu chi pe am tu no junga de yo da we up down tu na Lah. mai dong por no one hajan no masun one hajan no kid ga so sorry kata coach sa kamu ong do de si de ma kid ga Kamu tu kau gede bol pau. Kiko. Kamu tu kan tahu gede bol kamu tu kan. Ini bagus kan lah. Itu porno. Saya. Hati porno. Tu sar hati argut nong. Tu sar hati por argut nong. Tetap ngah hati porno ngambil baik. Mana ke ona. Tu sar hati porno pergi kamu tu na. Dia kena nak pergi kamu tu nak pergi por. Itu kit go. Baik, man kedek bol kedek am curang. Dong sim, tak baik. Haktin. Kata laru to pulau armut. Marsen pelak nong to sor. You tu. Ang kena tim nang keru kurpam. You tu. Tim. Tim na de por. Kata start the match second half. Start the match second half. Naman start the match second half. Kata aku toko cokbar tu pan itu jam. Ai! Tu coach rasa tu pala. Halo tu. Woi, cerai kan ada format coach de por ada konflik de por no. De por de match no deman 0-0. They have to tiebreaker. Tiba biji ni jam. Amai se isi ni waktu apa? Mem fencing mem tipe orang sedia mem fencing tipe. Ada tiebreaker. Tiebreaker de ngau chun kong. Karman kapten ngate por la chun kong na. Chun kong. Margin book bola madang tu no. Buk bol no. Buk cipet no. Hat-trick gol am. Kamu ni juga. Kamu tu nampak ngalek tu na. Tu nervous de por. Ki ngade por. Ang kebago pro medan de por. Ngade por nang protect auto. Kuam hotip auto pa na. Kebago ngade por. Hey! Nang tapa mi jab ham tu. Te nang do khas nyaw no. Dosar le gina da opala ai porno bo chut no chut tap kru no ka ba no ke do da lagi ide da kar do ida Ya benar munna tu. Siapa yang paham na? Em kata gabi lah na, em kata wajia wo kong ru na. Ukong roja waji.
Kong roi man ma jipor dangkien jipor na. Dat ambai em tu kusau yang PR bay. Dat chona opa na. Uto kado wan nong yang pa be target tu am. Lalu lemdi ulah target bagus na. Sama ko kapsar wada em sa te yi. Dat opa hayung la man hayung wan ulah dang changgo na. Ko hayung ulah dang wan dat ko kapsar tu kusau na. Tai te relationship opa tu kusau yang te PR bay man vor sa the relationship ina man ola kwa ho ina to chi yo upa chi yo do ksao ha yung ni chi wan ke de PR ba yung io chi yo do ksao om sia yung the te yo do ksao adena te da do man ka happen continue ba gam te na da ho wi ski da do ksao wat u jerry berto yo te har hatta hagawi halina hatta jan di yin ngam tu ksau yin ngam tu krum de par tu pa to wa pa ba ya shit turna te porong te laus na laus chai na re pa stierli hete produce stierli kan keni hai ni to ksau ma hai ni perdi de stierli upa po kap stongam tu no re non tam turwa mut ko shit gam tu tok saw na ke gam tu da bai na tra gam tu no na den em ka bai to bong ru ya cha jerry na to polo de porong gam tu no bok tok saw do yu kle tok saw la tu no ka la ki kne o ke go change direction ke de por bok change direction pakai gam ru de Chiiung go re de por Hikmat lah ada. Kare te kor pam hai. Samna samna change direction ke to Hikmat bhai laga hikmat te la. Just let him talk. Te to umra mi jam. Tene go subuk na nong jam de por ko gam tat biang kata kan le Memang kam ada betul. tat na de por pernah kata kata gam te ka ro Vai la ora ata. como por Christmas te gawin te por Christmas no falte rocker kur nga kapam pam hoi pan manuar nong de tong ole ma pan kiru de rocket por Christmas te por afan New Year chiri awitre imet kan arji chivji anto de tol kate me chunu New York me de bet la bet boy complete de por rupa tingga no Kita pata man no to khut to puyo apa ya mana live berarti rocket live rock unja daga dukan daga yi rock unja daga chno mem de wadai so wi de dukan tang na te rocket sanaka tang banodo dal thebe te rocket sanaka mandal thebe woi mir hai de por wai ti nya sa de por live bil ngo ada no masin po yung to he de po masin po yung no upa thia tao thia gam tu na skrat gam ni na ke bay hedin ke bay pe tv gam tu no ta ong pa him ni urkat pu chim nong ti wa sa do tam de nong de talat se kam rana oi wan ni wan beng na kaya ga ni ke na ke roket na ile do kam ni ya ile do ni sana ka om mem roket te de ketua pi yus pi panem kan do ketua ha ba ga da gam ta mon ke terus kat tu nong tu thang roket ga boy no no pon no te roket no do ka di pon ke de por de de por you gam tu no be domi mas de no pum de te roket po you no pum de roket po you no ke lupa kamu tu pigar Sama vai pa biare kor ga. Ma story dah. Uwi ni ke legend real lah. Te mun ngate pon tang wa mai wa to wa bai chu porang yu upa to wa kam te man snyaman
Sebab siang man yi na, siang man ong ile man apa am no. Tahu kat nin man dapat yo man appreciate haga honesty yang na. Man siang mi di bright ki bro na kre uca au kam tu kre uca bar kam tu no. Siang baik yang lau yang official na. Tahu di put dia ong ki bro paisa. Betul mem kre kita ke skim de dia ong paisa mem bien kata na. Cisur baik kagawi ye betul baik man bien wa. Lai complain jo pun hao chono pun hao chono to yin yo ta ba to ba mem wi mem yin yo to yo please me please ola de yo suk me nang la chubo me yo suk me nang hai ni yung man buna la e jor me mem expect me bisa mo yi mem expect me yi to yo suk o mer ka man me te ebe me kata spoon ba na ta tang i tu bo mem yo suk no hak khamat no em kata khana siam go tu wo cha su ba to ana cha chno e kata wana opli na prang yung yam tu no ke go upai mo to Akia sesimo orang kata na dah la dah man yi ambai kata to wa ambai yo yin na ambai kata ambai hyper klar teman klar pa ni dawa yo cancer na man suffer ai por man por yo cancer kan ta tangoi por klar na da yo story sa kata siang por klar nong data apa ni daradon por kan popa men por kan ngadang budo por phone ke bengan daradon na aba yo yi na yo ya layang hospital oh tam person po yung nong mem hop do tau impa dak klar be ne ba sni idok la mem di krang la be du chi me te por ner kho dia cancer dia throat cancer no to klan di man ge secret he to ge di kian ada mem belum ga te por da yi da dia masih mau te por dia masih mau to ro da yi ni ha ro da chong ai pa long nam to dai chong da yang yo pa tengah ini ke dia ini pun ini gabai hai te itu ki gabai yang oi tu pa yang oi tu man ka gi na itu ro yi ni tu nong da yang dia masih te por da gabai hai te treno hai te hanin de pa long ajan dia masih ko pa tu da ta bo seperti ko na tu na seperti terkait ka mem de pa pe na hai te por ai yang de por am de por de yang de por siao yi de man mem siao yi aksa to da klat pa man katu gi memories wi na hai te por man cham ka na do pa da no da ler man kan tel man ka te pa to pa ha no te por siao yi de no hai te por ang yang terkait go pa miao Lala. Ini orang nak kami no. Tu no pa lai su kam tera la mang. Masuk orang kam tera dapat. Masuk orang kam tera. No, okey. Dia pilih kira saya bin. Dia di por kalau di por no siang video okey no to dia kau lu era na. Kau tahu ah. Setiap ada hal lah tu kau tu piu ara. Jadi por no I tak di por na. Tak di por no. Data ide kedap kalami ang pala sok kerdoi imal UM sini data dia la dap kalam pun war upun kong dap kalam to war yum war layo de yam ngap tun be tuna la ajan no that I'm sorry I can't do that sana de porno bu chipet no ke mai kalam barang ko gitu. Ngawur dia di porong bos no. Diam ngam tu no bos no ke. Kamu benar. Tahu itu ada man. Ambil itu man realize kan. Even though dah kelap man. Even though man ngam tu man in we the win gelasan na. Untuk ambil cikat man. Yung mingana durang kian to nga to personal assistant yung nga to ka so ka san waji to ka por ko snya me ko awan ka so san ji nga so ji san ji no to nga kwa ga skip hejing im nga na kian ne ba na do class 5 ha do class 10 nga kwa ga skip de so ji san ji ni daw to wa marsin dap so ji san ji to ker da
ngau toket to this nalor ang bidigi piu la to nga do personal assistant yo na nga personal assistant yo toket man ngas janmit anta empor kalong panangga kalong chudaga daraga test tawa di an habli to e guys private na man yang jara do kalong na daraga do kalong an man habdu du to e anta ta ang bai kam te man dali to man jo ong hi te jan jung na me nong mi dau kun kaung pai mi dau tim kaung pai na to pan man ong pai kan nam ju pai ga ni example nga perchang yo dam na ni di tang wa mi de ga na cha te cha yi te man no du te wo ong hi te gi jan jung jan sem kam te man jo ong gi jo klam gede kam te tip klam gede ma klam sket gi ma man de keep ga in mind te por to wa nga man de he man to cha ga na jo ta cha ga ha to kan ni man proudly man dang senyau proud yo to wa do kan pham trai ga nei dau to wa yin ha ka to wa da yu ga char kai penjot ga ji ma penjot ga man ye de ga manage ke yung ga sam ga ta jinjar ga ta nei dau to wa ta tu hi man da di ta man kataga man ga jing berkhat la de ga do ba jam ta lo ong le di vi kam la po di vi kam ong le di kam dei dau man Amai kita ke lesson learn no power to wa man di han pia kam tu man the you ga life example dana sebul le di kata le dengar di kata man the you ga kam tu and then man big nga no na ba ngaji bor ngas nyau kam I hayung hasem no nyau di por kam I was suffer dana suffer lang you pa I nyau di por no kam I di lang you pa I to wa itu por to war ro I nyau chitia di tu chitia di itu por no do burom you pa itu tawa man let's say boy gani wong la boy man lesson gi bila ma setiap di pa tu man po hospital kam te man bonsin ke por yang idang kian man itu por to spend hi hospital na yo pa ni to slak kom kam teman man da jurri di teman jina abai na on ai da perchang chana to perchang ha ga pliu perchang ha ga to yap de kali ne bai perchang ma ong perchang tangwa you got shot there ga no te daw nga adu kan ni man nei daw wan na te background nei daw wan na te man adu kan ni pun to siga tang kajang pam ba ga kajang not because wa to wa kwa open yo chi bru wa to wa am salon al ni wa kwa open yo chi bru wa to si wa to PVC pi nga bru sim to te nei daw to we de wa to choose ga ni lifestyle wa to wa de yoga wa to it affects ga ho kan ni ong pi boy you pi wa to man di man yi wa to wa as long as we can control it biang gada ladang yi ga control tong man da yi go control da kwa lam yi na it's better not to try it only not to know the feelings of the anta ado kan ila man kata kambai kata ke lesson we learn apa to wa don't ham ne ba upal lang chwa percham gwa naga bot perlok na man ampe amante naga jing try bot lang nei wel tok kam naga ta dialogue naga dialogue kam ta nei dawat anta Ita, data go be learn how to honesty. Be honest with yourself. Don't try to please other kata. Oh, don't please ka. Sahab la gila. Khen ngờ ông ấy khen Đó nó có làm đẹp rồi. Làm ta. te daw yo mana abha te from man wala tu kena from yung pam man mana me kata follow him ngana kicing te na jo ong man when you follow the footsteps of the elders nang man follow ya betok na ya bom to no gi serot na Iga apa no dus na igam te ham follow footstep. Don't follow my footstep kata ba. Don't follow. Try ho ila da yin am ta. Kata sa. Bahasa kata di mana tang manda kata man lengam yo na. Mana ta ne ba apor em tel warro ka chano ka tau man terusnya ba ketin na. Karena terusnya. belum dang na cingaras nyau na Vậy kan teman ga yi to ong ba pet gitu di lam to wa kan wa to pi ga bru si ne. Wa gi bru yum hoi gi bru yi to wa to ye gate man ga wudi man da di man mismanage ga gate ga manyong i gate ga jimut jempur khading i lam ta ta. Vậy gi wadang gi manage le dang gi pi control man best ka. Tang gi wa ye an boy yum yi ga control de ga addiction. Yung emon gi wudi nang
em gi chat bru gi wedi nong ki mana di gi le gi dai kam wi mudur ma kam bet ma bru bah na honest ru bah mesin ta mana di nong siu dom bru em gi chat em kita nong ngakam gitu gi chat bru teman giwa maji gi man maredam gi na man memang ite dam gi mo who am I to say that ma ta man go work kwa o hani teman pun sen bru nong o em ching sa siu ku chik ma chik em ching bakala hayung sem na ne chawan ma di un ma taw sa siu na every time he depressed nong he always drink na tangwa when he drinks nong yi kwao to isi ni teman go tu ne wa sa siu di un teman na kemen nu man da sa bhao teman da mo di teman it will lead him someday to be an addict na yes te daw na teman ka feeling te daw man every guy man won bergudi man kan ni ke generation gyong yi kelam te sai kini udah di namnut de petai nut de kelam nama ne bhai la tawa an ngir sendat lam hon ko ka kiat kerbek dan ten jab la ya gitu na man sendat ngi kiat la jo ong yang tu te man nga go vi kwa ong man i ke generation yang i teman how depressed how man bon sin i bro how sao si wa di ma ka te ta ko number 1 ma sin sao si ha klong kiat ba yak so na teman pan le yo tu klong kiat nong teman it's better man thola ti de vi na ha tu ole ra bu hai tu chikin ta ar ta le ni met hashtag joy man ni tam nong te teman ang man kat holiday man I didn't accept man sao si man di de biar le ni kiat na te man ma sa accept ga na to he bunsin gini addiction he lead kai kata na ke go to wa ke dan na kong siao si man di kata tata first time abi tang hadin nong man go to te jing siao si depression kata ga lonely kata man the circle yang i jing im dau chiam je ga no matter how much we try kata dau chiam je ga tang wa man da snya go to kata ta solution dau crave be ga the feeling dau crave be ga te dau chna cycle na gi kam ta sa te wi ora to wa jo yo no kam i ro wa ang bai kam gitu gi wa di ro man cha jo cha ro gi na gitu gi man the trying to ang bai you fight i kata addiction ta man da cha jo ki nong man da cha ka dau ti gi to wa ga bro di ai you know man kta gi na na jo yo ho pa na to wa ang bai o ti bi do na tiba to wa drinking is not good tiba to man di gam tu to hoy tam yiri ga da ne tu por tam wa de ku da ku tin to apple bro di am tam tenong ha is nya to motivate gi like you di tam wa ka tem sam pendong ga da ne mem live ga da spirit yang kina na jo yo to wa upaman man da em klam gam tu man da em gam tu wa bro di bro gam tu nong ma man indang na chrai gam tu na do mesin mem de nya ku aku tong kolam na am na Tete jo snya man wato wa mbet le racam gi jam gitu bro man da addict ti ha percang gi snya to wato wa they trying their best yo gi gitu addiction gi man bon sin wato wa leads ke ni ga jing di ngajo yo kami perlok yang ngal cete jam stage pot Khasi ni daw ile odi gi wato wa ga number 1 to cha pelacan lonely feeling di kata apa kau arnong wato independence ra wato man sa po dakar man sa mi mem di upai me and then jo ongana jo kli ki di hiam ta tong gi wa wato wa Chiiung em be em pa cha strict kam te ni dang jo free am ta na te sa to wato wa an pian yung na sem yung ila man ji lit kam ta na yung ina yung na sem yung to mem gata restriction man they give us freedom igi ita freedom with responsibility na em gata freedom i to jid gata tang with responsibility na stay der do no sport karong de ong do senior nga di ong mega ni dang kat ni ambi mi kan ni no warok kam te ong mdi gidang first year tang wa has ha food year me do di ong mana tang ata no tang ata siam manipor do ong ginga te himne ong do perlok ngam ni na ong do perlok nga Kynpham drink for me if you are my best friend na ngara uminya di ele no ngasnya best friend ba me na ngara uminya di ele best friend ba me the squeeze they par down they par and the we perlok manipur ang ngam
if you don't drink now, you are a woman, nah. Data ke orang yo, I don't need to prove my oh, I don't need to prove my manly by with that alcohol, with that bottle, nah. I can prove my manly with my value that I provide to you guys, to the society, kata. Data itu kur kata na. So lead kata man. Jika tu lada ambai cerita bongi cerita saya bongi party am tu mem jo skip gi party ngai chong ambai gitu gi perlaki wedi sarna ngai fruity la ye ya tang it doesn't lead me into that temptation what di because I don't need to am kam kata express gi ye ngai la di ngai man siao tho yo semen what ye yo express lang la reclaim kata ga jingti la ye yo have fun gitu gi hala da ong nga boring bon gi wang nga to man di to boring to man tang wa kawi to hanga semen to I'm not trying to fit in mem perchang to tang kejak la man chim nga ta example to I'm not trying to please mem perchang please kita to wa adi di yo snya perlok Yo lokin. dalam snya perlok pengen di tedam kan nong gitu di snya perlok ngaklem di gitu so accept nga ta kata Dapta ambil gamte dia hal do for dia la ta ambil untuk senior nga. Dah di mampu ama. Mampu amna. Mampu na sina. Tete na dapta angro. Okay ne. Antana. Tagawi hara nang waju yo ra nang ne inong boto wa the trying to fit in. Getu ra nang boto snyao semen ni na. Snyao man da snyao semen cubu kamte piuro di pinong ngam di no. Siang semen na siang left out na man gitu ke feeling seron na wotok hab ya na gitu na tete daw man bonsin ngam tu man hangai semen wotok wa lad di ile daw nga bon kitini gina bersino kiu di nang ki ong nga ma dam tang asin pan tu ga no kan ta kengi tang wa gitu wotok wa kawi wotok I mean mindset wotok yang wotok I'm not trying to fit in. If you like me, like me. If you don't like me, it's okay. I'm not trying to please you. Ta ko pesa một ka yêu lại một cô em man cái gì nè. Bon sen yo mi lại đi lọc nó. Kam tam ginit ki like ki teenage and gitut ki một below the 19 and 20 years now. Gitu mostly to ile jo em di menum mà. Ile percaya một nếu yo lok di ki because it's trying to fit in nè. Trying to fit in. Ting gini. Tang wa ko vi to ko best advice một câu like phiêu chọn choose a friend này Woody lai lok wi Woody hampen si gitu gum MD dah MD lai lok wi gum MD kita tak best ha kalau tip một câu vi nang wow ba phi wow jet no câu vi tak depend một lagi perlok choose phi surrounding cái yang phi nè cuba kami MD mà ông mi lai lok wi tu Woody kat wa nak chan mi chan mi scared miem chan kat wan au yemi dagi một test dagi arts name list name yemi mdim na tangwa cubo man kesngi imi begitu bagi long nang dau poi por ong mi energy sip kaman man go naite second time gimi ong mimbin naite live picnic to ne kam ni sing enjoy na kita mun mem ong man 100% gi program tema tangwa is like 90% mut baka man bon ngato nyar wo chem na wo dam gi bro wo influence bagi một te te một ko best te da ong một ko best một jo ong gi be gi pa jo snai nya gi chi than ni jo snai nya gi be gi pa ong gi choose gi perlok pi ile ida to ong gi choose tas te tai de kai bio mem em de kai mi hay nyam dat một hay tu por nyam de tai de kai ngam em tam de kai lai perlok o tam per hi kete to nyam na nyam to kete la to go mem ong si ka na tang wa một là lai mo da influence ka me taman influence me jot lang me taman te da hap choose mi perlok sa nga ka te một man chwa jo nga be nga choose perlok de wa em salon gi wala một ko lai sen gi no jo nga ya ka nga la ka te ga một cái system la một ngam em tam di kia wa di một ile pa bo lai lang wa ki một lai lang wa ki than yo gi wa imba emer boy daw bot gi daw ko la gi han na me ka la gi Jai em hi wo kola tang wa mostly to chem de eu is influence lang uti na saya man kam kam deman em hi bro te deman te na 90 ten bon hi em man gi bro de le di lok ka di le je ma pun kala bro je ma
pendik tu bro nah. Mi tang một nhar chem ngam kita na. Hon ni sen Ni so chem. Hon ni so nyam kai te. Ha, emon kamera. Lu tu kian man ke sengi tang aduk kata putu di ni. Kado tene pramula omwa. Gila bodu di ban. Citas derun tan. Kata re pen bor kyo le di man ngatet na. Teman tama ho ngamong ne mo ngaman to choose a friend yo di mo eta ngamong. E pha mudur to imru wo ngao me lok hai me khran ham di te ngam ya lok me tam le di mle. Ngam ya na me ngao lok tam. Te ngam kera na me. Ngai lok bo me han le di mana di le. E pha emon ki chai lok le di gi ru kam me ngam me ya lok hai mo. Di me pen bor nga kam tu si istai lok. Emon ki lok mana me ya lok ki nong. Ru kam me khran ham di mana la la me me de om me ham di ne lok mo hot pia ma ni chen na. Em kam tu chen na. Te gitu chai per lok kam gitu te kim mia prah gila handle video web em la mia prah de gila te jana ngasa tu di perlo la me ni wa company ngam tanai te wa kam tana ki wa mem lem di ngam tana fruity dia la bam dot tik tik yam ki ngam bam dot bo ni ki dot tang lu to wa nga di kenta lang lambeng nga am je te sekesna ngam tana tang wa perkaya gina to you ki ga je mu proof pi ni man deu le kam ni zaman ki zaman ngam on to you ken tan vi to em solo na na chi sai na lam po ngam chi sai na ngau sui ba tang man gate ong ba gate no rim rap ong ba wa wong ba gate to wa ka wi to wa snyao no we le wa ye gam tan to wa strong reason na strong wa yang strong reason wa to strong klan de no rim nga we le ndi na to lem di to no do ke background yang auto to suffer ga kata nong handle mem di dengala tangwa wa yung iu pa udi teman suffer ga de yo ga kata ga jing deman frustrated te porang ken nong ono shin tai dang de kin klebe de ku klebe te por de yo ga kata to strong no ta reason ra to wa mla de che tu ga yi ga wi ro nong to wa katet man de trying to fit in nong to iu to wa tin you imseman na tin imseman ngaste se dardon one man army ong ngala hai te restaurant yo nga bam chao do sum Tapi lu dah ngabam jar le no jar po pi mang wan pi nga le pi yo se tu no semen yo bam chao tu ki nga oi one man army na ki na halo ki edara te govi no wa ta wa govi na jo the tips work for me no wa ta wa I'm a good friend of mine. Nga best friend no pening na. Man nga siyang sugayal din nga. Ngam ter ko man na. Because I always hanga semen nong terkado to wa hanga semen ema arngot kata. Uwi spirit yang uwi perti yang aku paham. To kon paham to iman kani begini to man close friend na gina. Ne ba bonsin to wa bonsin problem ginong how can we solve it no to he sebenarnya do persnyatu yildi megam tu empor bakalanong dengar persnyatu na bagin paham bakalam kan sana bakalam tu kelam yang tu bakalam pendengar yang tu ma balik pendengar kelam balik pendengar persnyatu la pendengar tanya man advisor nga ngai man wasnanya nga am sana tong gue to wa lada gitegi ladoni begini nong mami to jemut kinong pinong kulmar kan Kulmaru ite dah teman mem peace pi mem yi mem kata man kuslai de jimu berkat na anda ite dah man ngaman kam tu man emal semen teman jo berkat semen jo ade sang mai kami tof sang tena on jo kan semen okay man accept aga reality na accept aga facts wa accept aga to kami ru kam mana kami ru kam mana te yindi wo man kan ni no embrace kita flaws na kita gi disadvantage emang adang soanong mam kita ang berungah kemut no siaman ang kle no ang ngam jam tersian insecure na kan ni no samang kita harusnya setia gitu siapa kai kariman mana pe asemena kia lam miat serang mi yoro le tang miat serang ini lam je mi compete mi serang tang miat serang ini yang mera kam sa kelam yilde na atau ambai tente mandam home le mem hoy mi tu tang emi paru hoy mi kaza
coba jo kelam ha yit na sebenarnya oh emi par mo mi tang emi par hoi mi ngai hoi mi oi mi da hoi mi kan Om confident pan ngai pan me hap kata man kata it works for me kata affirmation duduk sini kelam kata affirmation yang asam man jo kelam semen jo kesapan yang ngai na tak ni man da em kata feel yang comedy no man em kata feel man everything now man humors now ya Montana kan ni betan lada em bakala lada em mess up betan sami te man yo humors betan na lada man pling up tu tan yo humors betan itu tak ni na do man siaman late na siaman man everything happen humors lada dia siami makai te dia cubuk tu yang pa yang ada tragic kan ngai ta tawang ngasnya komedi lagi Oh, komik dua tenit dua kenal tu om. Surka gitu. Itu om udah kelat nah. Lek pam. Udah, nam kerja ni? Lek dam na. Ada kebel di parodiam. Spor. Andan dah. Nyam. Saya suka ni dia. Kali me kecik pang Chiiung man tu do ne from chang Chiiung ma. Tem tay da yok lu si kala chen da slam he. The about Chiiung when can we expect another video na? Putih am kata waktu wa kata nong dang apa nong dang perkara nong wa yung ba man juong yo to dang chwa le pi it's okay ma masalah pi it's okay man puam de gi man the research man da biang the knowledge no you realize ho to wa on hajing bakala on hajing duna go dau am kam chau perfect na am kam chau work on eta hagi script kat ni to wa bonsin ni mana chana video gi min to me berkat ya script na Ang le kan tu mem it doesn't matter the script it doesn't matter ke tangwa man lang ba kita research lang ba kita woto opai video kana opai video ni dap yung YouTuber o yung Swagger Sharma ado obsess odana obsess kero odana tin Lek ba? opai gigi podcast opai gigi behind the scene yung opai gigi how kamun yoga one rak kata concept kamun yoga yina Hates nya to nong do khat aja hata ke asna ke do khangam puno ra han piam puman han pi ni ro le han pi nang le be sian han pi na han pi mem yi mem ma ong di ong yi compare nang pu em to ga yi le che ga ta gi na te daw lang bau na do pe o te pornong stop at na kya no I have to gain some knowledge first am kam cha ga knowledge wa am kam ga knowledge wa ni pa to Swagger Sharma no ada pe pia video ngol ada pe pi video gi wachna nong gi short film kam to conflict script Swagger Sharma Swagger ya Mariama to ka ke then I was like boom yumi wele gini gi South Indian yuma yigi yuma ku ga ni the South Indian movies wele auto they work on the script man chuna auto create yap ki script na ite daw gi Bollywood auto what the jur copy paste the script na the blood kan ni ko pa na South Indian kan no dos nyam go auto natural gitu gi na ite script ki so Swagger Sharma no ogote auto wa the main work nong yang unong to aga script for 1 month or 2 month he can udang to script bo 1 month 2 month ke script kata igi script da kantu no memory constraint no tangwa 1 month 2 month constraint script tangwa manda up gi manda pe gi brui getela dahuni ge igan ni ma chana video kan ni nong bo chana video bo pemi nong pemi le nong ki ba njo pemi video de bina ada na ini daw membeli mi ba wele om pegam tada pemi no tawa mi de gi ne ba ka tem kam upgrade na kam upgrade ne bhala de di gijo kam tu ba gijo ga dukam lai ga tu ba gijo kam you know there's no man mem de change mem de upgrade de ina mem de wat de ilem sia bang de wat de kilem sia bang you pai de le kim sia bang you pai ini ra bang de you know de da man you itu nong hete perkara ra tawa hab constraint cha script
lada klan ke script, lada tof ke script, lada tof ke story. Imperial lada simpor ke la, tang wagi bru ke upai, deo bang ke upai ke. Ita hete daw teman, te daw mem de rap rush gau chana ni, mem de rap yin, tak de wato, as soon as yok de idea chana. Ye kam te, marsin yok de idea chana, tang wa, that leads to nothing because people they don't get mem yok ga the satisfaction de upai the video, mem yok ite jing mentoy de upai the video na. Siami kata pe ite mana pe ite video to swaga sama. Ila premi o slemi premi video kan sin cibana ja. Untuk di sin cibana lah. Rap slam anta. Tang mana pe ngil no satisfy me whole 3-4 months tana. Nak kamu bang run by the script, run by the gine. So that is gete tak man. That is more successful lah perkat mi lah pemi full na video lah. Ni bah kata prefer watak kata quality ni. Apa yang script na bro? I was like, ay doka. Bujuk you am script kan tu. Conflict, twist, emotion, roller coaster like this. I just I tak. Cepat check yo. Cepat check oh. Ya underrated how to YouTuber. Ba ichani nong madapay baham nong kama man take lightly gani ga feel yung ina. Man take lightly gani ga feel yung ina. What the feel man take lightly gani ga feel yung people will take lightly. Rada chim serious ga nong chim ga serious ka nong kibru la chim serious ga. We give our efforts na. No. La chim lightly pya chana bi am tu kibru support ga am tu no. Wala sang was support ke bro Messi Ronaldo wala support ke gitu giwaji thought they heard the story the snyau ga story connect you ki the chana ga the efforts hard work ke man lipet pi yo Messi lipet ball pi chi lipet ball pi ni ma lipet ball pi tetela jet player ga na tu pulut pisah pi ben pi pulut pisah ma lipet gitu tang practice man pulut pisah pi gitu practice hinong do yung snap yung pause nam chikitu no pulut pisah pi because they give their effort they ipor gitu yo perfect ga do ga craft yo perfect ga do ga skills yang ki su pisah pi kita hun pi lipet kita hun pi su pisah san spa na me kar em lem peri tang yo pai kwa pai ga do ga art kwa pai ga do ga talent ga do ga punyo ga showcase ki te da sa man lada you have chimpor yo man yo shape ga da skill da craft ga gina te da kat ni da kat ni so katte so na da mem de rap rush ga betul wa mana po kat ni no siap kamu da rush na video to de open comment ye le de to de open comment ni bai ba antana open comment ni bai ba tu om ba siap to te mk mi open comment ni bai ba mk mi wi no tang wa hab em yi le to satisfy gitu work ni na da ba siap tu de man okay itu wa to wa le wa to wa ni daw em year te wa to harok wa lai training harok yang gayem lai workshop yang script writing Kan ni. how tipor seselong lai san sengi bet they lai bet bawa sukti lai yang script writing hete harusnya tu wa cerkaya dang pun hai wala kana am ta mai subok ngau thok script ma tam cerkaya lak ha thok script ra mi dang pun ha skills ki San sengi mo. hampir akpelian hampir na Ada san sengi mo. Yang tu script writing san sengi mo. Sanski workshop gitu par free workshop tu na. Hadi saya tahu wa dang bon bagi ki space wo improve. Dang bon ba. Tete le ba la dong hi gau race ye ganit ka platform ganit yang artist yang ganit content creator hai ni mega la dong gau race to another level no ha push ya kata. Coba lo push MGV will push nete no competition lo the competition para mega healthy competition will be very good. People would love to watch that. Bang siang wina siang bang siang ambai chana mo to wa siang do imet mesi megina tang le am tu nong kap tu support na yiki ga am tu no yo bang ga taga revenue taga yo ni YouTube am ta po ga tang wa mem di taga growth mem ga taga improvement da yiki ga am tu nga kata so na mem di prefer quantity mem di prefer kata quality ga kata kan puyo daga wa kan puyo daga wa wo hunut ge bru ge wo hunut da ila mpulai But it's better late than never. it's better to be late bha yang gi pa ba yo ge do hun ge Lo hun ni. ban ki de gam tu
yang yo chat iki de dok share de gi dok de jadok de go bang bhag bang ban gi jadat man sing kita jauh kita sini bang ni kau yang kita special lagi so yo gitu tor kon nasa kenang yo pergi le sing bang gi kenang yo le sing bang sa. So what about arigato? Let's talk about arigato or something mah. Something kecil mah. Yung arigato tu lah project rap slam kena figano. Tu lah. And kamu poi perkat menggayok menggah tu script na me na direct video. No. Oh, you direct. Direct Bak Daniel. Tu irap lang ma Eldar. Nanti you shoot enggak? Ma Eldar. Dah edit lagi. Edit Bak Nick. Oh, nanti. Ngah tu dah ya. Mami ngah tu na hai cut wa kami ya lah ngah aba ai de ong ni te. Oh, tema. Gitu dah so ruai ya. Gitu dah all credit goes to Bak Daniel. Cerkai irap Bak Daniel ma Aldahar Bak Nick la. Ma irap kina. Irap gi gariat yaku di portnam. Saat situ no. Gitu ong ba gitu project ke project nong. Kawi betok wow how wala man boy isa ketong man ngam tema wa ye ga pandap nong. Gitu tok ni giman bay. Man bay. Yom dana kata kesngi manage dana man bay na. Man bay they play a huge role dana ita. Ija la tibago anta to yo man bay na. Yom la tibago anta te management na. An ki la i management team la na do i team yung do ka Erickson yung teman yung kal yung gitu gi wan perang yung gi na. Oro itu man they play a huge big role itu yung manage gitu gi run smoothly. Nei daw jing kret lang yo ki nei daw wa to ro wa idi por khut ro i pai ba wo wan join dang in tu video khut le i tu ko mesin da ong chai gin kong to wa si bon berubah mi pi su tang wa wan de ko mesin di la das nyau yi pi am ta wan ba gi ka riat so sandli ka riat ya ku do metang iman siang man siang emotional has siang suk bahau support yam tan gi man bay le wan na do ne te bay le wood wan ge to your support ki yo yi na it's like eta for Abang abang kan it's ambai gata nai wurok gitu MA tu na zaman ne daw chu pai ba bai ne daw ge jing rap yong ki na madu yong i na ta chinu ye ga je ga tang ka la. And the script hati video lah na abang tu lah. Best of the video. Ke script la totally mem tang kejak to chaga ta gila. Bak Daniel. Entah sih ngam Itu ga kue rian merik macam ga tu ga top starting. Korean ke tu tok ke team yang Bak Daniel. Manda ya collab langgi bagi Yoma Aldar. Lerem makla kamte hilam makla bo bersi ya bagi to Bak ni. Lam makla kata sa. Ta kata bu kata yang ketu ga kue rian ta. Decoration team. They played a huge role. Decoration and plus with that location na best hala. How many team you have? Decoration team. Management team. They one gi play they chong meet they gi play to. Yo i chana ka to pandai ga je singi ta kila so confident gitu lo ang impact. Pichanya ga iu le pina dong ni gila. There's big shout out gitu gi decoration team na do gi team yung Violet gi team yung Donald gi. They played a huge role dalam gitu lam successful ka. And then decoration team, the videographer team, yung team yung Bak Daniel yung Dhar gitu gi. And then the third gi Manbay also they played Kibay Manbay team. Kila they played a huge role ki tanda everyone. Mem di kata naim dia de orang to gitu played. Everyone played a huge role yung ki hero. Nado gitu ginong chat la itu peka kongka yung vino. Hetu por dang hun dan sayap to kongka yung vino one hai to shooting arigato yo chat di na ang per ngacun responsibility to chat war ro di pendapan being gitu na tali played a huge role di dancers la meta management team ada pemimpin management team di dancer team yang team yang lusi kita la dete ambil lembang ki le yo to jing chat gi na mai choreograph ko itu kata man idea go itu part yang ila ram tv itu part man idea go itu na uyim the time
mandap kita segi management team da pemia kata gi yong gi segi audience rock segi pai ba itu rock gi wa rabi itu dan duk gitu gi wa gi driver rock gi wan bu tiar sewa ala itu gi gitu gi pick up wan bu tiar gi itu datang kata lastly the CEO kata gitu Chiiung, tim Chiiung rasa such a big project that is like a very huge like ông vậy vừa taoว่า chalo let's try something new ông ấy lại we have vậy ba something new up gitu na ba la da satisfy cái job er kom nó vừa taoว่าlàm bằng vậy ba làm bằng kia what's the purpose of making videos no ba cái we cái purpose yang chuna video to entertain gì bro to open message to value gì la da haga video ni mem cái entertainment mem cái message mem cái what's the point of making videos Tahu. Ba orang pichuna ba pen boisa ada kre ada video arla. No, Kena ada misteri lah. Ini bagaimana kalau bisa tangguh we to wa harusnya to ke role yang ini to entertain people. Hap chana video to entertain, to give them knowledge, to educate them about video value ki. Lalu memang kata it's no point of making videos. Dam dam lah. Tapi arigato na ada it's like big naduk por wai gal asa. They wai gal. Yang bang na. Terkadang Trong mét sa lom đó. kadang Ba tim ba Sambor. Yeah. How can I forget Sambor? Sambor Surang. Yes. Oi. Sambor Surang our brother. Ba Sambor. He managed to por videographer mi tijo. Ba Sambor. Ngas nhau thì por man em ba Sambor nhau kamu emu puyu he yang Chiiung. Puyu he na nhau man export wagi celum coba na export celum coba man nagi ten gi le intibi man sponsor for free. Nanti mah. Sponsor mem ken puli jadi na don na shalong 110 we. Hatu channel to cerkai support gi nakata support lo gitu to kom na video. Entertain to kom na value lo kata chayap gi le mau le gende kan ge kam ni. Di na shalong den ngas nyong hadu kan ngas nyong pro ba Sambor. Hado kan iki antana cerkai ram man jok kan ge gi. Za. Sambor nào gì cái này ram. Ba Biasa lah tu. Mutskhem lah punya sen nào So good. Siang margin ong utok ba Sambor kami na ong em kampru pila ko afiwan ong terwa. Ong hai bese ngaraten ngama. Dosa ina. Tan chalo raten cibet jan mid pot ko. Ala. Kamai je. Raten ni step iklam pot jan mid. Raten. Taiwan sekali tu location shoot ni. PHE. Pan itu PHE tu. PHE tu. PHE. Ringan macam tu cakap nak. Hai tu ba. Shuri gitu video ji surap nang kis tu spot lom tu ba no. Dang Mutskhem tu cha. Itu nilai yang like bro tu tu. Biya. Dang murigau shoot hadarang. Murigau la shoot hadarang da call hadarang je na. Da call hadarang yo. Beach masih darang. Emi. Da call hadarang. Mana perkali dia yang spangut ke bro itu. Come on you. Ya bro itu hadarang. That'll be huge loss kata. Man kata huge investment kata. Na lor wadang kian ke timi. Poisa ke yila mandang rap duna yo ai. Then a lot of can come come on you afford they down man to like to sport they por nga mers de mak mi ro mere dia por to sport sekimus nyang ame memere to por to sport de ong te ga dai chais ne lem li pe te la kam bis pe te na e ga bo sila ja ga to wa pe chi bo sport na kiri mi do rega hete ki lebih hai ni abau kata Kan sini sempor ke future kita. shoot cisnya Shoot itu. Mai man saan kim tak list ni. cisni one side ya udah keret gitu mana dap decorate itu isa de mit shoot di Mutskhem no mana dap shoot di dap yang tiar bang yo pelang ira cimpor gilis ni ata Boleh hasil liwanan fe. gilis ni luani sia de por sa lo mi de ma ne ba chat lo mai nong network lam hoi cái gì lam hoi Network before. ma network chat lo mai sa nong mana sa chat lo mai mana ku cha jirong nong
Senyawa berkru dam tips up de dam te. Senyawa lu saya connection lagi cete gi bertai je store na. Arid ne. Apa itu gini ki bro, kamu te ini mengi kam te na kong anam. Kam tu pia perkat ni ke salom han pia ga perspektif ni ke man gini ke jim len cinya tu na. Kam tu les ngisa le nong. Bu ci pos ku ci jerong no ke. Jai mai ni bertai je ni kam te no. Senyawa kan le di porna. Lesing sa klem dan work ma. Tanggawil man Pisa na main la. siampong hati porna. Hun siampong. Arigato ampia apa terman I deserve ne. Katit kamu man gati kan apa ga? San la kawi utawa kawi realize ro yung utawa kawi utawa it's very bad to have goals la na. It's very bad to have goals sa video me. Man jo perkara utawa 84 wa kama i-pressure ba din ro na utawa we have to beat Didi Pongpong na. Am kami pen beat ka Didi Pongpong how. Kani pen beat ka Didi kani yo viral pan Didi Pongpong na. Fail. But I'm happy ya semen. Nanti bagi timah. Tang was semen man happy what we gayi ga efforts we itu man lengba ga tu ga music video chena to connection we be pangi chena gi kita connection we kita gi supporters yang i chena kita gi jing rap kita gi jing mayang i bruna ke efforts lah itu chena to ya we're trying something new kita sang bang ada feeling sa anta tangwa gawi to very bad man si itu set goal na to beat kita na in term of views, in term of comments, in term of kita ngagat katet nong mem de give up kita give up de give up ite on your beat ya kata video example itu kera battle part 1 part 2 ma hit kana di por kam tu no mas prengo di por klana ko video data patu perkat kada semen part 1 kam tu pa ya yiduna part 1 duna to ibru gi could bru di por could pil nanti por could di por perkat semen to kani patu to beat ka to yi ga beat ka part 1 kete ga thong na to beat ka part 1 and then it fail pam learn lesson man hagini learn lesson I was like separate gi video jar let's explore jar gitu gi expectation really hurts the ngau bon se mit fanga every time I release a video new videos new expect but I need I need to improve but man I need aku views aku gi but then preu ite daw given ki mem mudur mi gitu poi itu mudur mi mem poi am tara anta igawi to kat ni man marap sia thu nong man gawi to it's not mem kam to cheesy the views the likes the na so it's just we should treat this as a form of expression man do express man to sa bang ile din na to express gini content gini gisur gini mana thok mana yi sia bang ginong hai te sia bang anta na Didi Pongpong kaman jia genong thok de gidang na kong dat ruagi ha kata ga sarkar ta home minister mana ruagi home minister da ame ruagi de gan tu na mana ruagi ka dat ongor nga de yang sur te sia sur na ki nga thok ja juga ha pi mas get kata angga de hap sia suka gilim penda begini hate mana orang game tengok sia suka mana anda na sama ta ipede imita no pede gide por lar lagi man de record de bi de marsin de mix steward ke marin on producer la tane steward naduga tu arigato Didi Pongpong la steward lunda Martha's record la dia itu ba produce ke very talented that guy that Martin that mix that you gitu Didi Pongpong my hanga sama lagi ada siapa nggak satisfied di kom satisfied di kom ide sur apa nggak siapa itu track yang Didi Pongpong nong boleh gede gue cina gue yang tu cina background music na atau background music yi lo no cina no cina gitu Didi Pongpong la cina kamar le gede gue na gamta no cina gede gue de teman da sen gede mek am tu yo background music video ni normal video ni teman da snya itu no ari snya itu ya bagi itu no da
Pak China guys na Pak China guys the record the mana the tip haga trailer lah sibuk trailer no ke dok ha ni video rumah ni video rumah tahu lah ada wah review tak wah siapa grateful ada ni mempo ya mem jok ke pumi tak ada bon rem bi kok mur kok mat ora mem ya pumi yang steward producer yang arigato producer yang Didi Pongpong oh ya cina track tu adalah ngaman apa orang sopat ya kam tu sana orang tu le tak hijan mesti mi orang ngam nak lagi kita gi utau orang utau do kinga ki okay ngam ti wajib tu ada so mana cina track no cina utau free hau na ti arigato la cina yang tu man it's just playing around tu na jadi di pong kita na it's like big shout out to Stewart Lengdok Martha record itu yang wa ila wa monong hun ha gitra thanunong hai tu yang rujun yang tu di ta belang da siapa sih how long ya da rujun gi release nong yo ya gi mem check gi na ko nga pi apor bon kam ya kan na mem check da tu ski bos dar ski ta okay gi check na computer check gi na da belang da chi up na da belang truck directly description check gi to chana de truck na am boleh download usah yo Martha record na tu Stewart na bung belang ma ni Stewart tak komo tak barang de pro man ngame tu sini na mo au me nam khun mo Stewart la na nanti dah ta komo ta belang ma ni Stewart na la hun hati plus voice yang urjun na tu man masterpiece hai vocalist ka Rejun sa pang ama itu best hati suruh le mana kau urjun yo voice no yang bro tak kami full continue mo yo kau urjun no bro larwas na se surok la ngam de yo om klam me keren tak orang kelam dia nam job na bro sorry continue klam de me lam yo klam de sambra temu kam te tang ngayo kam dang like dang hapo 5k no views duna views like mo kata surpang nga siao no mem kam klamite views in our state ang wamte every tak YouTuber the most talented person nong and gini gua kamu when it comes to songs like music bro man lyrical bro am clean voice bro one ya keep jam views ki underrated ki tam gitu gitu hamam tadi ini pun lah tu aku mau Chana yung difference na. Wapi bagi kamu omong tu dia tu difference mah. Hai, enga point out ka kata mah. kau besar siat pi ya minta Let me point it out mah ya clear guy tu kelam tu yung stupid dumb shit teman satu im na. Ki kamu orang lagi. Yang gina orang itu orang cringe. Gaman commercial type na atau me. Kami yang pin gaman it's let have views you're talented and every one of you. Atau me with talents and non-talent na. Really entertain bro. Man that's the difference na between others and you guys. Tama man nila ang man bon hawan ki artist yang ini underrated. Who are underrated artists? Tipe figure underrated artists. Kiwi betul wah ambil gi art betul wah kiwi wacana commercial kiwi wacana cana yin na kiwi wacana man bah kata in form of expression kata man ke art yang kina dia dah duna views gitu mem like commercial Wasnya apa man ngam ter example de grabel ka kita mencotam ke curious kita kini giman gua buat je ku views ke gina nah grabel tak ko bina ka hip hop artist ko jo duna views ha badan mah go rap la bang ha lyrically and flow voice la we ira no betul wah yomi gam ni ira betul wah lada ruayong pareng ruayong you know man lose the connection na betul man sinde you rap you standard you gitu bro man de man relatable gitu na betul man de man relatable gitu man senyo man lose na ada connection gitu gina ada kai teranai da phaila eten da ji ga accept to ngan hangan semen nga kwa harwa Pnar mjiam betul mjia ngan da sur english mi na sejak kan
แต่ดาวดูกันนี่แต่บนให้สุดกว่าrelease บนให้สุดก็ละตังว่าtak website siami sur mana ruai cha Shillong relatable sampang ni bro mana ruai yang pareng satu lagi tama mana ruai cha nong kentong si mana ruai yang pareng nong siau man che ta mem siau tu mi to wa danot connect gitu gi ne ba sin kelam kam tam tan na tadi sen ma lai show cha yi cha wi chnong ta ongai nga Hey ma, kelam yang Pnar ma, misalnya tu ke, kiri yang pareng nanti bergama kelam. Rekai kali.แต่นะmakam che iseni perform mi lagi nang ruai Shillong harok kun mi. Makam gitu kijasi gitu kan apa na tirang ruai yang Khasi yang Pnar gitu nang. Man orang bitut kam gi ruai pareng mana. Itu seni pun am temili gi dalam tu putih kelam. Neba gitu go up kila neba gi no neba rang bon gi population si sini sa Meghalaya si sa yung betul dang bon giwa employ negara ta gina si giwa tu standar tu gi station lah nang bon giwa tu gi si sini dang prefer tu gi nang pak gini si betul Tidak si sini dan release sur pareng nan kam ngat tan release sur pareng nan boy pa YouTube di sebelah na da ye je mo chan tu na fa la ya ila on boy pa YouTube da tiba ti video am tu na ina tan release ni yang Pnar nang very wandam Chem yan na hangas man. Ngal da chemas na. Nga di por dan suajo jo ruai rap di gitu gi rap serius no. Jo antu luti Yo ya me. Dan ruai itu tu mam yi. Man dati bahan pia kaman jak kini ke market krek kam go. Ruai almuri ke go oh bang. Itu Iwan isur ruai cisngi wo to diong kenta nong. Oh bagi. Just release kan tu na. Tak kawi ura utak itu naga ambek ga kategori one to na comedy teman hoi gina. Nanti hanya bah I untuk giwa man serious rapper no. Untuk gangster rapper, untuk gitu giwa yo snack dengan dah. Snack dah. Ni kita dah. Ide you have kalau amazing kan ide we can't smack that we have to wash our tear kan dah. Kamu gitar. The boy ko sa itew. Dangalan ni itew ko kulay. Dangalan itew Sarah. Dah. Gila. Mela siat mencuaman mi mela mun mi mencuam tak mun mi as a lyrical rapper man kong. Kamu ngana kong tu yo mi hong nyabor. Penyu nyabor gi video mi na. Ha. Ti video screen yang mat ti Pnar man tu si mari leti no. Ngam yung ite video merlis ni bro. Kamu ite lah no.แต่ after ว่าคนมูนะตอมี rapper เฮว่าได้โยกิvideo มันตอpor wa one podcast มะนี่มะเร por alumri มะเร something ให้kita na kon mo sekada tip oni sekada cham oh nyabor ne pha I vino ti mi ono kong no nyabor no por la sitting ti por vino nang kanau yo to udan so to chat kan tu na nang kha chat di te video la me release te video ni bienแต่วิดีโอไม่มี release อยู่ด้วยอันนี้ตัวกันแต่นี่แบบบางคนที่กันนี่ podcast ให้นี่ thank you so much ya Kynpham Lamurong kapten pronounce ki kurmi Kynpham im no Lamurong bi hi perti yo bakla pronounce Kynpham tama than Kynpham no tu la mana nga Kynpham sim Lamurong thank you so much ya Kynpham to thank you so much ma bro per แต่นี่to ga this is your second podcast na man third with ketua yang one we as a team no thank you so much Islam hai plan ni kata orang ni man kam gi so hopefully gua pa jadu ni wakut penyo da mia sket fi Kynphamแต่gua mjon gini wakut teman komen ni bila thank you so much peace out